kita Malaysia. Kita nak Very kembali true. kepada exactly kan. Especially in the world of education. Kena bagi macam satu approach yang berbeza lah. Yang boleh hafal formula. Kita nak The students are exposed to practicality as well kan. Itu yang kita nak. Lifelong learning as well as bila kita bawa pelajar-pelajar ni for this pertandingan, learning is one part and the skill development. Yeah. Tengok. Alright? Okay. Very true, Min. Just Exactly. don't wait for the perfect moment. Hello, Assalamualaikum semua to all the new students. Hey, welcome to our first episode. Episod yang satu-satunya yang dibawakan khas oleh pensyarah alumni PPC, College Mata Kasih Perak ataupun lebih dikenali sebagai PENA KMPK. Okay, so welcome to the new students. Hai, selamat datang pelajar Hai, baru. pelajar baru. So anda bersama dengan kami di dalam podcast Sembang ke Bintang. Untuk pengetahuan semua, Sembang ke Bintang merupakan podcast yang untuk podcast platform podcast inspirasi yang dibawakan oleh pensyarah alumni PPC College Mata Kasih Perak, dikenali sebagai PENA KMPK, dan akan disiarkan sepanjang minggu pengurusan pelajar baharu sebagai ruang santai untuk kita berkongsi maklumat, apa yang you all akan belajar untuk semester 1 dan juga semester 2. We have subjek teras kepada jurusan sains. So kita ada fizik, kita ada kimia, kita ada bio, sainskom dan sewaktu dengannya. Basically pensyarah-pensyarah PPC ni lah yang akan berkongsi pengalaman mereka di dalam podcast Sembang ke Bintang. Kenapa Sembang ke Bintang? Sebab itu juga info berkenaan dengan PPC. Apa itu PPC kan? Kan? Pastinya macam pelajar-pelajar semua terfikir macam PPC ni apa, and I'm pretty sure ada juga parents, ibu bapa yang mungkin matlamatnya adalah nak mencari beasiswa tajaan penuh nak hantar anak-anak ke luar negara. So ini juga satu pilihan kepada anda semua, iaitu PPC. So PPC stands for Program Penghantaran Pelajar Cemerlang, di mana PPC ni ada lepasan SPM, pada masa juga ada juga lepasan matrikulasi. Dr. Vaish dengan Hafiz dulu lepasan SPM ke matrik? Saya lepasan SPM. Lepasan. Saya daripada College Matrikulasi Pulau Pinang dulu. Lepasan matrikulasi lepasan juga matrikulasi. kan. So PPC kita, so kita basically kita semualah adalah PPC lepasan matrikulasi. Okay. So tajaan dia penuh, dengar tu, penuh. Tajaan beasiswa yang penuh oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana you all akan dihantar ke luar negara untuk pengajian ijazah pertama selama 3 tahun, and then after that setahun you guys akan sambung diploma perguruan, macam tu, dekat Malaysia lah. So 3 tahun luar negara, setahun dekat Malaysia. So itu a little bit gist about PPC. Okay. So jadi hari ni kita nak dengar pengalaman sebenar pensyarah-pensyarah kita, pensyarah-pensyarah KMPK kita yang dahulunya seorang pelajar PPC dan kembali berkhidmat berbakti kepada negara sendiri untuk menjadi pensyarah College Matrikulasi. Okay, so bersama-sama dengan saya kita ada, boleh perkenalkan diri? Hai semua, I'm Dr. Vaish daripada unit kimia. Dan saya Encik Hafiz daripada unit fizik. Yes, okay. So kita ada Hafiz dan juga Dr. Vaishnavi. So look sebut macam shy-shy je diorang ni, tapi diorang ni episod kita pun nama pun ikon PPC. So diorang ni basically in College Mata Kasih Perak ni adalah ikon PPC KMPK yang sangat dikenali di College Mata Kasih Perak ni, especially Dr. Vaish dan juga Hafiz yang sangat rajin dalam membuat inovasi dan sewaktu dengannya. Alright. So let's get to it about podcast PPC episod kita hari ni. So it's more on the inspiration punya part. Untuk permohonan PPC tu itu kemudian nantilah, sebab kita tak tahu dia punya cara yang untuk tahun ini. So kita more kepada nak memperkenalkan program PPC itu sendiri. Alright. So let's talk about the inspiration of the world. Okay, so kita semua pernah sampai ke bintang, pernah naik fly, pergi luar negara, and then I'm pretty sure there are things that inspire us to become who we are today. Okay, so untuk Dr. Vaishnavi, Dr. Vaishnavi, you obtain your doctorate level, your doctorate PhD at a very young age. Umur, saya beritahu umur sebelum 30 sebelum kan? Yes. Sebelum 30 dah PhD guys, ambil itu. Okay, sebelum 30 dah PhD. Jadi apa yang inspire you to become a lifelong learner? Macam mana, kenapa you nak proceed juga, nak dapatkan juga PhD ni before you are 30 years old? Okay. First of all, thank you Min. Feel very honoured when you say that. So berkaitan dengan soalan awak, what inspired me?
saya sedar that my path was not sorang-sorang. So the path was first given to me bila saya enroll dalam PPC lah. Okay, so PPC opened up a lot of opportunities. Saya berjaya jumpa dengan a lot of pakar-pakar, good mentors, kawan-kawan yang supportive, and based on my experiences and also tempat-tempat yang saya pernah pergi tu, it actually inspired me to where am I today. Who am I today is based on the inspirations I got from PPC first, which actually made me to become a lifelong learner, I would say, and then eventually to pursue my PhD lah. Kalau nak spesifikkan lagi, the spark was actually during my FYP, sebab di sana so because of PPC I actually went to University of Bristol, and there I managed to meet people who are learning not just for marks. They are actually learning to contribute something to the society, and they want to solve problems in the society. So during FYP, my teammates were actually working on an industrial project, which was actually a first step for me into the world of research. So okay, nice. Selepas doing a small part of research with their team, I brought back the knowledge. I brought back the motivation actually. I brought back the how to say the internal fire. Yes, the motivation untuk learning. Exactly. To continue learning and to contribute something to the society maybe. Yes, betul. Contribute back to the society. So, PPC, one thing lah, because kita di bawah tajaan beasiswa penuh oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. So, obviously, bila kita pergi keluar negara tu, I'm pretty sure kita semua memang ada that, orang kata, macam orang kata, bukanlah kata insting, tapi more like kepada macam di-indoctrinate, you know, we again the experience there, and we come back here to contribute back to negara tercinta kita, Malaysia. Kita nak kembali kepada exactly kan, especially in the world of education. Very nice of your story, Dr. Vaish. Thank you. Okay, sangat nice. Alright. So, other than lifelong learning kan, kalau kita perasan kan, untuk pelajar-pelajar Kolej Meritokrasi, kita kalau boleh, bila kita tengok sekarang ni kita ada markah PGSK, kita ada markah dekat penilaian bertaksir dalam bilik darjah, in which student tu sendiri dia bukan sekadar kita nilai dia dalam bilik darjah sahaja kan, kita bukan sekadar nilai dia dari sudut examination, tapi kita nilai dia dari segi behaviour, dia punya penglibatan dia kepada extracurricular activities. Contoh macam Hafiz, Sehafiz, saya bagi tahu makluman semua, if you all dapat kelas Sehafiz, best gila. Inovasi Sehafiz, kereta batu bergoyang bertali, I ingat lagi tali, ada kereta lalu tertali tu memang sentiasa akan ada lah dalam yes, very kagum. Kan? So untuk Hafiz kan, you tahu you're a pensyarah and your hakiki is mengajar. Why the hassle of innovation though? Like why do you want to do innovation? Okay, basically bagi saya lah, especially kita belajar fizik, it's not about crunching numbers. Okay, bila kita belajar fizik, kita belajar pasal hukum alam, macam mana dia berfungsi, tapi takkanlah sekadar itu. Dan kalau kita nak belajar subjek sains, kita tak boleh macam sekadar belajar teori dan kita rasa kita tahu. Jadi benda teori itu adalah satu benda yang abstrak. Kadang-kadang it takes maybe your whole entire life untuk understand one concept. Contoh macam kita ada konsep-konsep yang people contribute their time and effort, in fact their sweat and tears untuk came up dengan that idea. Macam mana kita nak faham dalam satu kelas yang 1 jam? Jadi kita kena bagi macam satu approach yang berbeza lah. Kita nak nampakkan benda tu, tapi sebenarnya bila kita buat pembelajaran di dalam kelas yang bersifat macam tu, sebenarnya kita sebagai guru, kita sebenarnya belajar lebih banyak. Sebelum kita boleh buat, kita kena buat dulu, kita kena try dulu. Jadi bila kita tunjuk dekat pelajar, sebenarnya pemahaman kita pun bertambah dan pelajar tu pun dia lebih nampak. Okay, saya bagi contoh macam ni. Contoh kalau kita mengajar pelajar dengan teknik macam ni, dia bukanlah recipe for success. No, that is not
even the intention. Intention adalah untuk kita memupuk curiosity. Mungkin dia tak belum sekarang. Dia bukan belum sekarang, kan? Tapi dia bagi budak tu satu perasaan, oh mungkin kita boleh explore. Ini macam dululah, macam dulu kita di masa kita kecil-kecil kan. Kita punya parent didik kita, okay you kena sapu sampah, you kena. Waktu tu kita rasa macam alah boringnya buat benda ni, betul tak kan? Betul. Tapi bila kita dah membesar, benda tu sebenarnya adalah benih yang ditanam pada diri kita. Jadi benda tu bila dia dah capai umur dia dah capai kematangan dia sendiri akan tumbuh. Jadi sebenarnya kita sebagai guru bukan nak melahirkan the next generation yang sekadar boleh memorize formula, yang boleh hafal formula. Kita nak Malaysia ni lebih banyak innovator. Kalau nak cerita pasal projek saya bawa pelajar yang pergi ke pertandingan tahun lepas saya ada bawa pelajar perempuan tu 3 orang ni, dan dia orang ni buat projek solar. Dan dia orang pergi ke satu pertandingan di mana dia pitch projek ni seolah-olah macam dia nak jual produk ni. Satu exposure kepada pelajar. Betul. You tahu apa kita buat? You tahu apa kita buat? Pelajar ni saya cakap dekat diorang, saya kata okay, you ada buat satu produk solar kan? Tapi saya nak tanya siapa nak pakai produk solar ni? You tahu apa dia buat? Kita orang pergi ke Pekan Koping, kita interview kedai barber. Kita pergi masuk kedai barber tu, kena kita interview kedai barber tu. Okay, kita tanya dia, okay, penggunaan electricity you berapa? Kalau sekadar di dalam kelas kita belajar pasal electrical power, kita belajar pasal battery capacity, teori saja, sekadar teori. Jadi dia tak faham pun apa maksud power, penggunaan power, apa battery capacity. Bila dia buat projek tu, okay, dia mula akan tanya saya tau. Dia akan tanya, kenapa kita pakai solar panel 50 watt? Okay, kalau bateri saya 20 mAh dengan 2000 mAh, dia punya voltage 12. Kalau dengan 50 watt solar panel, berapa lama dia akan charge? Jadi soalan-soalan ni adalah soalan yang customer akan tanya dekat dia. Bila dia bawa dan promote produk tu, the first soalan yang dia dapat adalah berapa lama saya nak charge bateri ni? Dan bateri pula ada banyak jenis pula. Faham tak? Knowledge, so the students are exposed to practicality as well kan. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak, supaya kita tak nak orang yang hanya sekadar bagus atas kertas. Betul. Sangat setuju. That is the reason kenapa involved in innovation. Dr. Vash pun pernah je kan bawa student international kan, international level, okay guys. Okay, so serious. Cuba cerita. Adding on to what Hafiz just said about lifelong learning, as well as bila kita bawa pelajar-pelajar ni for this pertandingan, learning is one part, and the skill development. Yes, they learn how to communicate, they learn how to collaborate, and the best part is dengan all the digital tools we have now, they learn how to actually showcase very innovatively, which is very attractive. Like I'm wowed. The same with Hafiz, like the previous semester saya ada bawa lah pelajar-pelajar saya output video mereka atau vlog mereka yang telah mereka hasilkan. Saya just simply wow. Our students are very talented. Exactly. Yes. So kudos to the students. So please take part. I would say please take part. Dekat matrikulasi ni memang ada banyak opportunity in terms of inovasi. Exactly. Competitions that you can do with your classmates. Collaborate with your lecturer. Please take part of it. Jangan malu. Yes, I know. Memang at the beginning you will feel like, can I do it? You would doubt yourself. But please try it. We lecturers here are more than happy to help you, to push you and to achieve the stars. Yes, betul. Really nak kongsi juga sikit kan. Kongsi juga dekat matrikulasi ni, you've got a lot of experience that you can experience dekat College Matrikulasi Perak ni sendiri. Sebagai contoh macam Hafiz dan juga Dr. Vash ni, contohnya inovasi dari sudut inovasi. Kalau dari sudut contoh kepimpinan pelajar, kita ada JPP, kita ada PRD, kita juga ada pelbagai badan-badan perwakilan pelajar ni yang ada dekat College Matrikulasi Perak ni, untuk you all expose diri you all kepada pengalaman yang baru.
Daripada dulunya you tak ada apa-apa kan, you rasa macam zero, you can become a hero one day dekat College Mata Ukiah Perak ni sebenarnya kan. Very true, Min. Just don't wait for the perfect moment. Betul. Just start. So Sir Hafiz contoh lah. Maksudnya even though Sir Hafiz is a lecturer, and walaupun hakiki kita orang semua tahu kita orang punya tugas adalah untuk mengajar, but it didn't stop him there. It didn't stop because he wanted to just teach in the class. He wanted to expose the student at the same time, nak bagi that practical punya knowledge kepada student-student sendiri. Macam tu. So maksudnya you all nanti bila dah masuk medikasi, jangan duduk dalam bilik lah basically. Expose you all, live life to the fullest kan medikasi. Betul lah kan? Settle kan? Okay. So macam biasalah, before we wrap up our podcast Sembang ke Bintang ni, okay, bersama-sama kita dengan Icon PPC untuk mencapai impian. Kita pun nak pelajar-pelajar ni mencapai impian mereka yang terpendam dalam hati. So what would be both of you, Hafiz dan juga Dr. Faiz, what would be an advice that you would give to the students supaya they feel, yes, I want to do it. Okay, I will do it for this one. I will do it. Macam tu. Just do it. Okay. So saya sebenarnya dalam career mengajar ni kan, bukannya bila saya guru, saya sentiasa the one yang belajar, yang mengajar. Tapi kadang-kadang kita sebenarnya belajar lebih banyak daripada belajar. Betul. Ada benda yang saya belajar daripada seorang pelajar a few years back, di mana pelajar ni sangat proaktif. That moment changed my life. Okay, dia sangat proaktif, dia apply untuk keluar negara tau, sendiri tau. Jadi apa dia buat, sebabkan dia baru dapat beasiswa tapi dia belum dapat universiti. So apa dia buat, dia email semua universiti yang ada tu, and then dia nak apply. Maksudnya dia punya level of proaktif tu, dia bukan sitting there waiting. Yes. Dia take action. Itu Betul. yang pertama. Second adalah stop doubting yourself. Kadang-kadang benda yang stop kita adalah mentality kita, cara kita berfikir yang stop kita. Kita tak, sebenarnya dalam hidup ni saya rasa dia tak ada right moment, dia tak ada masa yang you betul-betul ready, sebenarnya tak ada. Jadi kalau you rasa you nak buat, you terus buat. Contoh saya welcome lah pelajar baru yang datang ke sini. Saya punya inovasi kebanyakannya saya melibatkan projek elektrik, elektronik, ada programming sikit. Jadi saya welcome mana-mana yang nak join. You boleh jumpa saya, tapi ada banyak pensyarah dekat College Matrikulasi Perak ni yang you boleh jumpa dan ambil sebagai mentor. Okay, jadi you jangan malu. You datang sini, kita akan sambut you. Okay, kalau you ada idea, even sampai ke hari ni pelajar saya ada 2 pelajar yang saya masih guide lah. Walaupun dia dah habis matrikulasi, tapi saya guide dia. Sebab apa? Sebab 2 orang pelajar ni saya sanggup spend time lah untuk guide dia orang, sebab dia orang nak. Itu je sebenarnya. Sebenarnya cikgu di sini kan. Exactly. Itu je. Kalau you nak, we are more than happy. Yes, untuk we are very much. We are actually looking for students. We are finding jadi for jemput potential datang, students. you don't have to be perfect lah. You tak perlu tahu semua benda. Yes. You just have an idea, and then kita akan develop from there. Daripada situlah, itulah saya rasa my piece of advice lah. Betul. Advice? Yes, dari saya pula, I would like to say that keep learning, have a positive attitude towards learning. Ilmu tu, I would say, try to love ilmu, not because it's in your syllabus, but because you want to faham benda tu. Alright, and failing is a part of it. Kalau rasa macam tak faham pertama kali tu, it's very normal. Keep working hard towards it, and we say that if you have to fail also, you fail forward. Maksudnya you take what you have to improvise. Alright, so keep learning. I would say hard work is very important. Equally, smart work is also important. Jadi enjoy your time in matriculation. It's very precious. At the same time, do something for yourself. Alright, belajar, berkawan. Maybe in school you didn't have the opportunity to work on projects. Maybe impian tu dah ada dah. Memang extrovert contohnya, memang impian tu dah ada. Tapi you didn't have a chance. This is the place, and this is the time. So I would like to wish you a great semester ahead from me.
And back to you. Alright, thanks Dr. Vash and Hafiz. So basically kami percaya kejayaan yang sebenar bukan terhenti waktu SPM saja. Okay, you guys have to really take note of that. Memang I'm pretty sure ramai je cakap you all macam SPM bukan segalanya. No. Okay, memang betul. SPM bukanlah segala-galanya. This is your new journey. This is where you want to specify your journey nak pergi ke mana. Betul kan Hafiz dengan Fi kan? So basically kepada perubahan yang kecil sekalipun yang you guys nak buatkan, nak bawakan kepada KMPK ni, jika dilakukan dengan ikhlas kan, you all mampu membawa impact yang sangat besar kepada diri you sendiri. Alright, so last but not least, kepada semua pelajar baharu sesi 2025-2026, percayalah anda semua mempunyai potensi yang luar biasa. I'm pretty sure because I've seen it almost every single years yang kita berkhidmat dekat sini. There are students yang memang showcase their extra potential diorang tu. Alright, so jangan takut untuk bermimpi besar. Mulakan langkah anda dari sini di College Matrikulasi Perak. Alright, terima kasih kepada semua yang setia bersama kami sehingga ke penghujung Sembang ke Bintang, podcast kita Sembang ke Bintang, inspirasi generasi PPC, di mana kita membawa pelajar-pelajar PPC untuk inspire you all. Selepas ini akan ada episod-episod subjek pula, di mana semua pensyarah subjek jurusan sains akan menceritakan, berkongsi pengalaman dan juga berkongsi apa antara maklumat-maklumat yang anda akan belajar sepanjang semester 1 juga semester 2. Macam tu. So penting tau. Alright, so camera look at me. Alright, look at me. Better watch. Okay, tengok. Alright, okay. Alright, so thank you so much. Assalamualaikum dan salam hormat. Terus melangkah ke bintang. Podcast Sembang ke Bintang signing off.